دما خوش ببینرین هجه رو هفته گلان 2022 روزان روزا سهشنبه بویا رو گشتن هری سرکی و هری بالکشین لسرانسری جهانی رو دانمه حول بدن جاره کدن دنوا 20 دقیقه این جهانی ده شوار پیشکش بکن. ولی جاره کدن دما خوش ببینرین هجه لیبیای آسوین آرامی قد خیاناکن هرسا دستراداری روشا لولاتیا دنوا آلوزیه ده هر کد چه کم باختر دیگه دیبی بعد دستراداریا لسر کرسی لیبیای ده به اصرار او ده بیشه رانه به لالیه کدن باشا آقای جعالی مجلس آنونران و وکه سرک وزیر هاتی هل بجارتن جبو پیک آنینا ارکا خواه بری خدا طرابلوسی لی پشتی ویه که شر لی پایتخت طرابلوسی درکت باشا خواه او چند اندامن پیرجی جه پایتخت درکتن. هرسا دستلاتداری لیبیا جسالا 2011 و خستیا نوا شرکی ویران کرد. نیزی سه مهن لولیت دو حکومتین جدا یم به سروکاتیان دبیبه و باشا آغا هنه. او روش گمانن ویه که بخواره دیده آوا کرن که و لیبیا جاره کدن بر به شرکی ناف خوی وهره. ها دیار کرن که پشتی هاتنا فتح باشا آغای جعالی مجلس آنونران و لیبیای و که سروک وزیر هاتل بجارتن دو جاره یکم گهشت پایتختا لیبیا طرابلوسه. بهاتنا باشا آغاره لپایتخت شر درکت. لگوری نوچیا تلویزیون الحدث دناورا آلیگرین باشا آغا و کسین کو پشتگری ددن عبدالحمید دبیبا یه ارک هاتی گرتن و دست جکار برناده شر درکت. دبیبا دبیجه او حکومت تنی رادستی سروکه که هلبجارتی نتعین کری بکه. پشتی شر باشا آغا جه پایتختی درکت. برویا چاپمنیه یا حکومت باشا آغا جی به داخویانیه که نویس که راگهاند که باشا آغا و هن اندامن کابینیاوی جه طرابلوس درکتنه. دی جوینن فرما دیالوگا سیاسی لیبیای یا به پیشنگیانت وینیه که بویی گمشدارا 2020 هات لدرخستنده بریارا هلبجارتنا گشتی هات داین. وکه دیروکا هلبجارتنه جی 24 کانونا 2021 هات دست نشان کرن. لی هلبجارتن دروژا دیار کری دن نهات کرن. مجلسا نونران آتوبروغ درونشتنا خویا ده ثباته ده راگهاند که ارکا حکومتا دمکی بداوی بویه وشبوویه که وزیر کار هندر بری فتح باشا آغا و که سروک وزیر هلبجارت. مجلس دیه که آداره ده دنگی پی باوری دابو حکومتا باشا آغا. سروک وزیر حکومتا دمکی بری عبدالحمید دبیباشی اف یک رد کر و گات. مجلسا نونران به دورکتنا جنخشره یا کود پیمانا جنیوره ده هاتیه دیار کرن سوج دکه. از لسر ارکا خومه و ارکی تنی رادستی حکومتکه هل بجارتی دکم. بلد دبن سیا کریزا آبروی و سیاسی دا 15 گلان لبنانی جبو هل بجارتنا نونرین خواه چون سرسندوقان به اشکره بنا انجامین هلبجارتنی ره حزب الله لبنانی یا پشتوانی خواج ایرانی دیگره در بین گران خوارن وزیر کاری هندرین یا لبنانی مولاوی جراگهاند که 13 کسین رفورمیست یند خواه پیشاندانین 2019 ده پیشنگتی دیگرن جی هاتن هلبجارتن. هەڤالبەندا حزب الله یەکێتیان نیشتیمانیە ئازاد ji sala 2006 ve di hilbijartinan de derba herî mezin xwarin herî dawî
ده هلبجارتنا پارلمانی یا سالا 2018 ده حزب الله کاری بو ji 128 kursiyên parlemenê heftê û yek kursî bi dest bixe. Çîna serdest ji hilweşîna darayî ya li welat û teqîna bendera Beyrûtê berpirsiyar ha dîtin û cihê mereqê bû ku Hizbullah dikare di van hilbijartinê de piraniya xwe ya parlemanî biparêze ya ne'a. Li Lubnanê ku 3 milyon û 917,000 hilbijêr lê qeydkirîne, di hilbijartina giştiya piştî hilweşîna aboriya 2019 dest pê kiribû de, rejeya derbasbûnê ji sedî 41 ma. Xelkê ku ji elektrîk, derman, komkirina zibil û xizmetên ku di jiyana asayî bêpar mane û ketine nava xizaniyê de hikûmetê bi wê yekê tawanbar dikin ku ji bo parastina aborî tigavên berçav neavêtiye. Li gorî encamên fermiyên ku ji aliyê Wezîrê Karê Hundirîn Bessam Mewlewî ve hatine eşkerekirin herî kêm 13 namzetên alîgirê reformê yên ku di sala 2019 de beşdarê xwepêşandanên mezin bûn derbasî meclisê bûn. Di cotmehê de erka Serokkomar Mîşêl Awn bi dawî dibe meclisan û wê ji bo hilbijartina serokkomarekî nû jî amadekariyê bike. Li Lubnanê ku di sala 1943 de serxwebûna xwe ji Frensayê bi dest xist, siyaset li ser bingeheke mezhebî ya parvekirina desthilatdariyê ye. Ev sîstema ku armanca wê teslîmiyeta 18 mezhebên olî yên li welêt di hikûmet, artêş û rêveberiya giştî de ye. Li gorî peymana taîfî ya sala 1989 de hatiye diyarkirin bi rêve diçe. Li gorî vê yekê dabeşkirina wekîlên li meclisê wiha ye. 27 Sunnî, 27 Şîa, 8 Durzî, 37 Xristiyanên Marûnî, 13 Yawnan Ortodoks, 8 Yawnanên Katolîk, 1 Mizgînî, 1 Ermeniyên Katolîk, 5 Ermeniyên Ortodoks, 2 Elewî, 1 jî kêmnetewên Xristiyan. بله د روژا هشته و چاران آشری لأوکراینای ده موسکوا هینا لآرمانجین خود گره پنجو سیجه گران 206 لشکرین اوکراینا جه کارگاه پولا یا آزوفستال لباجر مایرپول هاتن درخستن اوکراینای دخوازه وان لشکران به گرتین روسی را بگوهره لتویوان به صدان لشکرین اوکراینی هینا جی دکارگه دنه. پشتی دورپیچا به هفتهیان 206 لشکرین اوکراینایی جی کارگها حسن و پولا آزوفستال آل ماریوپول هاتن درخستن. لگوری داخویانی سرفرمانداریا گشتی اوکراینایی لسر فیسبوکه 53 گران 206 لشکرین اوکراینا برنه هریمک دبن کنترولا هیزین روسیای ده. د داخویانی ده ها دیار کرن که لشکرین اوکراینای ین لور ده چارچوه یا پف گوهرتنا گرتیان آب روسیای ره ده بین بردان. هاد دست نشان کرن که خباتین جبو تحلیه کرنا لشکرین دن اینکو بشداری پاراستنا کارگها حسن و پولا یا آزوفستال بونه دوام دکن. لگوری چافکانین اوکراینای 600 جوان بریندار هنجی نیزی 1000 لشکرین اوکراینای لکارگه هنه. Спільно головне управління آلیکارا وزیر پاراستنی اوکراینای هنه مالجار ده داخویانی خود دیار کرد که بسایا لشکرین که ماریوپول ده پارێزن جبو لشکر جنوب بین کم کرن و جبو گهاندن آلیکاریا ناونتوی دمک کریتیک هات بدست خستن. آلیکاری وزیر گوت نهایا هری گرینگ پاراستنا جانی پارزوانین ماریوپولیه. هات دیار کرن که بریندارین گران جبو درمان کرنی برین باجاره نوو آزوفسکی که دبن کنترولا جدا خوازن آلی گرین روسیای دیه.
لشکرین مایی جی سوقی اولا نیفکای کرن. Специальная военная операция на Украине. Вчера началась сдача в плен боевиков националистического وزارت پاراستن подразделения یا «Азов», روسیای دو روژا заблокированных دوشمه на заводе «Азовсталь» جبو در Мариуполь. خستنا لشکرین اوکراینا ین بریندار جکارگها پولا یا ماریوپول آگر بست راگهاند. موسکو راگهاند کود ناوا وان در خستنان ده سازین تندرستیه ین لنوو آزوفسکی جهنه. Донецкой Народной Республики. Українці, українки, наші захисники. سروکومار اوکراینای ولودومیر زلنسکی د اخافتنا خویا روزانه یا ویدیوی ده دیار کرکو او گرینگیه که مزند دن رزگار کرنا لشکرین لماریوپول گوت. پیدویا اوکراینای بلهنگین خواهین زندی هیا. او ریگزامه کارگاه پولا یا لماریوپول وکی کلها داوی آرتشا اوکراینای لحریم دی پیناسه کرن. جبر استراتژیا باجار یا جبو هریمی هیزین اوکراینا ناخوازن دست کارگه بردن. جبلی رایدارن اوکراینا خاچا سورا ناو نتوی و نتوی نیک بوی بشداری در خستنا لشکران جکارگه پولا بون. بله پارلمانتویا سوید و فنلاندای اندامتیا ناتوی نقاش دکن لی تکلین دناورا مسکو و واشنطن ده جخالا بی وگر ایدی در باز کریه سرکه روسی پوتین حوالبندین خوین لدیج ناتوی کمپیرو گوت امی لگور روشی برتکان نشان بدن سرکماری فنلاندای لدیج گوتنین اردوغان ین در بار بجدار بنا وان جناتوی را هلوست نشان دو گوت ترکیه هر روش گوتنه که دی بیجه. سرکومار فنلاندای ساولینی نیستو دازانینکو او باور دکن ویل سر اعتراضات ترکیه بگیهجن انجام که وگوت. Vi meddelar inom kort officiellt i Bryssel داخویانین وان روژن داوین این ترکیه زود گوهرن و هر کودیچه دجوارتر دبه. نیستو دازانینکو وان اف داخویانی سورپریز دیتنه و اف تشت آنی زمان. ده هفدیتنا خویا به اردوغان را یا نیزی بری مهکه باندورکی ارینی لسر من کربو. kunnianosoituksena kaikille äideille. Arvoisa puhemies, olemme käyneet Suomessa kevään ajan laaja-alaista keskustelua. سرک وزیر فنلاندای سان مارینجی دوه لهلسنکی درونشتنا گشتیا پارلمنتوی ده راپورا اندامتیا بو ناتوی پیشکش کرد. Bir şeyi benim söylemem lazım. لیسر کومار ترکیه اردوغان دوه جاره کدن گوت او دمجارا بش داربونا سوید و فنلاندا یا جبو ناتوی ده دنگ ناب کار بینن. لکوشکا کرملینجی به بونه یا سال وگرا بیستمین آرخستنا پیمان اولکاریا کولکتیو لیدر روسیا، بلاروس، کازاخستان، تاجیکستان و ارمنستان آمده بون. سروک روسیا ولادیمیر پوتین لسر برفره بونا ناتوی نرخاندن کروگات. اف مزون بون به تمامی پرسکریکه که کب آوه کی سونی لگوری برجواندین سیاستا در و یا دولت نیک بوین امریکای هاتیه افراندنه. Welcome to all of you. It's great to see you all here at the NATO headquarters. بکار آنینا ناتو جبو برجواندین ولاتکی کد روشا هایی کج خو زحمت تردکه. سروک روسیا درباره بریارا سوید و فنلندای یا جبو اندامتیا ناتوی ده داخویانی دا اوگات. تو پرسکریکن ما بسوید و فنلندای رتونه. دبر فرح کرنا ناتوی یا بشداربونا سوید و فنلندای ده تو مطرسیه که راست لسر روسیای تونه لی بر فرح کرنا بین سازیا لشکری یا وی هرمی و ببه صدما هلوست چه ببه. امی لگفان بنیرن و گوری وی برتکان نشان بدن. لگوری رایدار ناتوی پیواشو یا اندامتیا هر دو ولاتان دکاره دناوا چند هفتهان ده بقده. لیپ سپور دبیجن جبر بجراندنا سی اندامان الف پیواشو دبه به مهان درش بکه. دولتین یک بوین امریکای و بریتانیای سوز دانکو ددما پیواشوی ده او دواره پاراستون و اولهیه ده آلیکاریا هر دو ولاتان بکن. بله باهوزا توزی یاکو باندوره که نینی لسر جیانا ولاتیان دیگه لناوا روشتات ناوین دیگره لعراق نیزی 4000 کس برای خودانا نخوشخانیان لإیران دبستان و سازین جواکی هاتنه گرتن
لپایتەختا عەرەبیستانە سعودی ریادê jî heman rewş heye. Li welatên Rojhilata Navîn Bahoza Tozê bandoreke negînî li ser jiyanê kiriye. Iraq yek ji welatên herî zêde bi Bahoza Tozê re rûbirû mayî. Jimara kesên ku ji ber qutbûna nefesa wan serî li nexweşxaneyan dayî gihişte 4000. Wezareta Tenduristiyê ya Iraqê bi daxuyaniyeke nivîskî ev dane piştrast kir. Wezaretê got li seranserî welat 4000 kes rakirin nexweşxaneyan û tedbîrên pêwîst hatine girtin. Hat ragihandin ku seferên balafirxaneyên Bexda, Necef û Silêmaniyê ku ji ber Bahoza Tozê ya li hin herêmên bilindahiya dîtinê daket binê 300 metreyî hatine rawestandin. Rêveberiya balafirgeha Besrayê ragihand ku seferên balafiran heta şert û mercên hewayê baş bibin hatin rawestandin. Îran jî mîna Iraqê ye. Li paytexta Îranê Tehranê ji ber qirêjbûna hewayê hemû dibistan zanîngeh û saziyên dewletê hatin girtin. Li gorî medyaya Îranê cîgirê serokê şaredariya Tehranê Abid Melekî derbarê asta qirêjiya hewaya bajêr û tedbîrên ku hatine girtin de daxuyanî da. Melekî wiha got, Komîteya Lezgîn a qirêjiya hewayê ji ber şert û mercên nebaş yên hewayê civiyan. Roja sêşemê qirêjiya hewayê gûrtir bibe. Ji ber vê yekê biryar hat dayîn ku li Tehranê hemû sazî zanîngeh û dibistan giştî bêne girtin. Ev derjî paytexta Erebistana Siûdiyê Riyad e. Li vir jî ji ber tozê û qirêjiya hewayê her der di nava tozê de maye. Birêbînerên hêja bercivên diyên li gel welatên cîhanê yên qaş û pêşengtiyê dikin beriya her tiştî tên her sawaniya zêde dibe sedema guherîna rewşa avhewayê spor dibêjin sozên ku lîderên cîhanê di civîna COP26 ku mijdara 2021 de dayî tenê di gotinên de maye û ev yek jî wê di dema pêş de rewşa heyî hêna kembaxtir bike. If you could stop climate tragedy unfolding further, you would, wouldn't you? Alok Şarmay ku serokatiya 26 konferansa guhertina avhewayê ya neteweyên yekbûyî COP26 ku par hatin darxistin kirî, piştî 6 mehan nirxandine kir. Şarma got, lîderên cîhanê armancên xwe yên avhewayê pêknayînin. Di lûtkeya ku li Glasgow a Skoçyayê de lîderên cîhanê hatin cemhev, peymaneke ku li dijî krîza avhewayê rêze tedbîran tê de cih girt, hat îmsekirin. Di peymanê de biryarên girîng hatin standin. Weke girêdana qutkirina komir ve kolînek, bi rêk û pêk a pîlanên kêmkirina gazê û bêtir piştgiriya darayî ji bo welatên pêşketî. Şarma yê pêşveçûna welatan piştî lûtkeyê nirxandî wiha got, di vê kar bi lez bêkirin. Ji ber ger wiha nebe, mirovahî dê zirareke mezin bide xwe. Rêberên cîhanê armancên avhewayê yên li Glasgowê bi cih nayînin û divê ev yek di zûtirîn dem de were guhertin. Pêwîst e her welat zûtir lezê bide xebatên xwe. Şarma bi domdarî ev tiştanî ziman. Ji bo nehiştina krîza avhewayê dem diqede û encamên wê ji xwe felaketin. Pêwîst e hemû rêberên cîhanê isbat bikin ku sozên wan nevalane û bicihbînin. Şarma diyar kir ku krîza avhewayê bi êrişa Rûsya ya li ser Ukraynayê ji sernav derket û got, ji bo bicihanîna peymana li Glasgowê ya li ser hatiye lehevkirin, divê gavên biryartir bên avêtin. Civîna bilind a COP26 a ku li Glasgowê hat hildarxistin, bi armanca germahiya global de asa 1.5 pileyî de were sînordarkirin û divê mijarê de serokên cîhanê bên cemhev hat li darxistin. Li gorî rapora herî dawiya panela guhertina avhewayê ya navdewletiya neteweyên yekbûyî, gerpeymanên li Glasgowê pêk neyên cîhan vê 100 salê 3.2 pileyî germ dibe.
Zanyaran tekez dikin ku ev yek wê bibe sedema pêlên germeyê nedîtî bahoz û kêmbûna avê ya dişwar. Pispor diyar dikin ku ji bo pîşîgirtina li vê yekê divê herî dereng heta sala 2025 belavkirina karbonê bikêje lûtkeya xwe. Velû çelme bidawî bûn her şad û baxtewar bin.